Ukuthi wena ukho bisexual kahle kahle lesbian. Iba straightforward kimi. Mina phela ke khale ke rata banyana. Ke gale? Yeah. Usho ukuthini kumina lo? Ke jola le yena lengwanyana o mong. Ke apetsa ke go bia se apele nna ke tshwara banyana. Nami uyangihlanyela. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Safe Mind Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mpete Ukinelwe bringing Uthokozani. Let's get into Hello, it. libitsela ka ke nna ke ne ile tlile to save relationship ya ka ke confessa go motho wa ka gore ke lesbian and yena ha tsebo ke nna ke le lesbian. Hey, yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. The sun is burning me, so I had to put on some shades. So Uthokozani ngithi kam. Okay, Uthokozani no Kinelwe. It's just it's a Save My Relationship, Lena guys. And I see you guys are lovers. Nizela nithandana grand. So angazi Uthokozani uyacava uthuzele kule show yethu. Angikho sure but ngine idea because Une idea? I think because ngiyambona nje lately umuntu actor weird so I understand what's come from. Actor weird. But I think the idea Weird in what way? uyambona nje wa dress up ngakhona nje. Uyanga dress up kanje lo muntu No. by the time esihlangana uyanga dress up kanje so manje uyangishintshela umunye umuntu different engamazi. Oh, okay. Kinele? So je tsa nna hore ke rata banyana le bashimane. No, okay. Now kana wa bua o tlo mjetsa gore Nna ke rata banyana le bashimane ke bisexual. o bisexual. Na motho a na itse ntwe. Zanka mjwetsa ha tsebe. So no cause ga bona gore ya I got a dress code, it gives it out. Nazi ari na natsiba mus. So when I'm so when I'm uthanda amantombazana, what does that make me? Kusho ukuthini kumina lokho? Nakutsiba mara na like rata banyana le bashimane. Uqale nini ukudiscover lento ukhuluma? Khale just nje nekupathethe. And then why about relationship nami for so many years was ukuthi wena Akere ke bisexual. Ke ka moleka. Oh, bisexual. Okay. so wena uhlanganisa inkomo zombili kahle kahle. Esayidini mina mangekho. Nna ke na le feeling yo for banyana hape le bashimane ba teng. Mara all obvious ke mo banyaneng. So lokho kusho ukuthini ngami? Obvious re ka iphusha mare o tsebe gore like ke ka mo banyaneng hape. Ayangidakela wena. Yini nginga ngithi ujola li yena and another girl or khona li out engwe. Ona out ke jola le yena lengwanyana o mong. Khona lengwanyana. Yeah. So inkinga ikuphi la ngoba ujola ngintombazana kajoli ne out. Phela nje ukuthi if ujola nengintombazana if ufuna ukuthi mina ngihlale kule relationship ukuthi kumele ngibabhebhe boyithumzi. Etsali eu. Akere olokwaka cherry yakhe. Wena out yakhe. No kumele be-threesome because Ayetsali. So ivumela lento yakhe le ukuthi if uyavuma ukuthi ngibabhebhe boyithumzi. Ayetsali. Wamrata motho a ole. Yeah, ke mrata. How long have you guys been dating le motho ole? Asakna le 4 months no. 4 months kin twenje. Yeah. And then when ali out how ena Ngina le 1 year na le. 1 year. Yeah. So when did you discover gore na o lesbian or bisexual? Khale wa tseba mara like I ne ke tsiba go batswadi ba ka ba ska tseba. No, yena no maizisa fela gore una le boyfriend. Yeah, ke batla go batswadi ba ka ba ska bona. Wa mrata mara Thokozani. Yeah. Ya mrata. So which means le mali le ngikunikeza yona uyidla nabanye abafazi kahle kahle. Yeah. Ke apetsa ke go bia se apele nna ke tshwara banyana. Yeah ingakho ngithi kumele nginibhebhe noyithu. If ubheja bona ukuthi badla imali yami nami nabo kumele babhebhe njengawo. So uthi chere yakho nalenye. Yeah. Injalo. Etsali. Motho a ojola le yena like why itsa ke ka Thokozani. Yeah, what's it? And then a reng ko wena gore okay una le out
mara o batla tlhokane le ena. o batla gore no gagwana le Yeah. Chokozane. So ke ntho e tlisitseng mo showing e Yeah. gore o tlo break up le Yeah. Tlo mjetsa ga nna motho wa ka ha batle ke tjole le bashimane batla ke focus go yena a le wa. mostly Chokozane ha batle gore jole le basadi Ke tsebe no tla nka jwang nna phela ke gale ke rata banyana. ke gale Yeah, mara ke patile ka yena. Leskero nje lesi se 4 months lesi sekuhlanyisayo. Shukuthi angikubhebhi enough. Shukuthi anginelise embedeni. Ayezwe umthe ukuthi ujola nenye intombazana kodwa mina ngikunelise embedeni. Yeah, ke rata banyana le bashimane ke a mix o ya sa ke ne ke pata ka wena. Yangihlanyela. so wena kahle bekuyinto Cover vele bazalini bakhe. Yeah. Angithi kubajwetse. show ukuthi yabo Nje ubuza ama camera la bazali bakho bazothini ngale nonsense ongitshela yona. Kwamele batsibe gore ke jwanga ke bisexual. Manje wena ufuna ukuphuma out of closet ngami. La so no batsiba no gore bisexual Yeah. because what lo ibona ntwena kere Yeah. and then wena Chokozane kuyama introduce kuba abazalini bakho abangane and all that abangani bamazi abazali yibo la engakami introduce kubo. Because ngifuna ukubona because njengoba ngisho ukuthi umshintshele lamalanga lawo angeke uintroduce umuntu ogqoka njengomfana ebazalini because abazali obvious mabagqoka umintroduce kanjani umuntu ofaka isiqephu. Because ekhaya bafuna umuntu ofaka irogo elifika emadolweni manje umuntu ogqoka kanje ngimintroduce kanjani. so wena bongayibona ama signs ukuthi okay lo muntu logqoka njengawe mhlambe nempahla zakho unokuzigqoka Vele ngithi unokubona ama trends lawo kama t-shirt amantombazane noma sekitchen yenza ini. Yeah, abengingamind mina. Athatha ama hoodie ini yabona into ezinjalo. Owazigqoka? Mina bengekho dami. eish le ndaba yenu so wena ubatla break up le Chokozane or ubatla iphusha le yena una le motho wa wapi Akunana. into e batla Batla iphusha le gele mara le yena ka mo ke ambatla le. ba batla ba le two Yeah. Nami ngifuna lethu uzongintroduce kuyena. If you batla re lithu ngamane re hlukane. Cause So ke wena- girlfriend yaka yi. awu batle ka motho wa Yeah. Okay, nami sho ukuthi kumele ngithathe isithembu ke kumele ngithole umunye umuntu. If wasithatha yena kuqhubeka lo wena. Lo wena obatle wa. Sho ukuthi wena ukho bisexual kahle kahle uyi-lesbian. Iba straightforward kimi. Doing kanka teng nakusatsiba ye. awusatsibe gore Uzoneattitude washo brother iningi mathi sawa ama 2000 sengiyabona ke manje. hey indaba yenu guys wona uyamthanda mara ukam No, ngiyamfrostana. Awona la. So mina ngifuna ukuthi siqhubeke siphushe into yethu. So yena makangibizele la ngibizela uDoti anganderstand ukuthi mina naye sisibheki kahle kahle. Because ngiba-acceptile de waqwa ngakhona ngizange amjudge ngizange ambuza any questions but since we are here angazi ke ukuthi kumele siqhubeke kanjani. wena mawusamthanda mhlambe kwamele angithi wena bowazi ukuthi like bombona ukuthi okay le muntu lo is lesbian abona njengamanco njengomjita and ukhuluma njengomjita like into bekumele uzipick up lezi ukuthi okay indaba ikaso ngoba masicala vele ishow utheke imiyo uyazi ukuthi ukuletheleni kayi so yiyo vele into kade wazi ukuthi beyakulethele yona Yeah, I think bekuyiyona le. yona le No, ama suspicions but uyayiconfirma nje kuphela yena uyayiconfirma benginawo ama suspicions but bengekho sure up until yena azoconfirma kumina. so kinelwe If uqhubeka mara umuntu akamele atsibe. Kumele angazi. Yeah. Manje nje ubuletha ama cameras ukuthini? so wena ubatla motho wawo ayithi gore na you broke up with Yeah. Chokozane ke yena or you should break up Yeah, ke. Kahle kahle wena. Uze ungilethela ukuthi kube confession ukuthi wena uhlukene nami. Asayidi wazi ukuthi ujola nami uyangihlanyela. kahle kahle it's a breakup situation lana uze la kuzokudampa Mangikuzwe kahle utheni save my relationship angithi. yeah I saved my relationship And then manje usavani la because when you break up nami. mhlambe usave ukuthi ungafind out ma umthole necherry yakhe mhlambe ubabhaca lapha endlini bahleli and then yabo out of the blue when we fear so yenza idrama kwamele wazi ukuthi okay unomunye umuntu intombazana so le motho wa ke bisexual or ke lesbian Ke lesbian. lesbian and we ratela like
ladies. Yeah. Ngiyayizwa ke indaba yakho. Hayi. But I think into egrand ngoba akakujolele ne-out. Abanye abocherry bajola namanye ama-out ngale ba-expect ukuthi umuntu wabo a-accept le nto leyo mthona. The only issue ukuthi why angitshelanga Isasuka ne? Mara wona bongajumpi like lesikhathi umshele ukuthi okay no this is lesbian. No beyangaqoki kanje mangihlangana naye. Bekuyi-lady. Yeah. That's hence I'm saying ukuthi ama-changes aqale sesiku-relationship. So why like no sansi that thing when you guys started dating? Ne ke patetse batswadi ba ka. Oh, ke batswadi bao. Yeah. So no awuna taba gore ba itse Yeah, kwamele batsebe. all of this. Akuna taba kwamele batsebe. Ba tlo reng you know kontlong. Akutsebe shame. Plus you still look young. Don't you wish to get married, have kids sometime? Next. Yeah. Lekhaya bafuna iy'ngane. Ekhaya bafuna iy'ngane. Le nto uyikhulumayo mina angazi ukuthi. Naye abanakike. Ekhaya bafuna iy'ngane. Hayi abanakike nina. Sho ukuthi njengoba kudala ngichithela kuwena sho ukuthi bewenza ama-abortion or wenza or udla ama-morning after pill or kwenzakalani. Hayi Dala ngizama ukukumithisa. Ba prevent. Yeah. Dala ngizama ukumithisa lo muntu kanti uya-prevent. Sho ukuthi bengenza. Ekhaya bafuna ingane we. Akutsebe ke etsa jwang ya bana. Hayi. Mara nna ke rata banyana. We ratela banyana. So what's the choice between what's the decision no? Akuna nakuqhubekela igeli waka nje kuba yena abo batla abantu tla batla kumufang ba. Ya walile ukuthi mbe nesithembu mara uthi awufuna ingane usho ukuthini? So tla qhubekela umthi wawo umunga atsibe utla mthola kae mara ba bangata obvious. Tla thola motho. So le no wife woman tshwana gore okay o kana wa mtlogela. Yeah. Uyayivuma ukuthi like kwamele break up again. Awuyindawo. Kanjani? Awuyindawo. After yonke into ngenzele yona awuyindawo. Umenza into eziningi. Ana sekufeditse. Wena ufeditse. Awusana lo mthi waka. Ungasho ukuthi is break up. Muthu wawo uko Amthwaka kimsilo wonke obvious. Oh okay. Ungasho ukuthi is break up ile manje kulama camera la ngilethe kuona but mina ayikaphili yami. Sabayazi namachichu chawo noshani lesbian nakhona. Cabanga, what the fuck? Uyangithakela lo muntu yazi yo. Hayi. Cabanga manje ukuthi namajiteni. Yazi lo muntu ngila bekunamajita wami besishiya utshwala lapha. Lo muntu ngilethele la ngilethele le nto uzazongitshela yona. Cabanga amajita azothi mawona le shit le ungitshela yona. Yazi. Hi. So I'm done. I'll save you next. Akusayise. Akara uthoma mona nori o batla umtsebisa gore you are lesbian and you still want to jola with guy and then le cherry how. Yeah, cause sabatla bana akubathi umsinyetsa nako aqhubeke because na O batla mo fa space. yeah, qhubeke athole umuntu nakla qhubeka lo mthi waka lena. Okay, hi, but it's over ke bra. Yeah, it's over. Uyezwa ekamereni wena, hayi kimi. Wona ku ayikho over. It's over. Yeah, it's over for umuntu wakho ukuthi abone le shit le because ngilethe emacamereni ukuthi uzoconfessa ngama ngithi. So uzobona ukuthi yena uphuma kanjani but mina ngiyindawo. Hi indaba yenu ayikho balanced. It is what it is before it was what it was. This is your boy M signing out. This is Save My Relationship. Don't forget to like, subscribe, and share for content like this. Niyabona in today's episode in Petukinelwe. No. Konje ba ikama? Thokozani. No Thokozani. So yeah, you had a confession yakasizi lana. She's lesbian and akasamfuna umuntu wakhe. Kahle kahle she came here to break up nomuntu wakhe. There is no saving. So there's nothing I can also say. As you heard it from the horse's mouth, usifunela amantombazana ugirl, and then uguy ngapha is insisting to break up. It is what it is. We out.